mwene data wewe uri ahantu uri mu bigeragezo byinshi utabarabonera igisubizo, wowe uri kurageragezwa biciye mu nzira zitandukanye. Ndashaka kukubwira ngo ubwiza Imana igufikiye nyuma yo kugeragezwa ni bwiza cyane. Ihangane, ntucike intege, ntuve mu masezerano. Biravuga ngo vuga isayo nta mpamvu no bazakogwa n'isoni, ariko ndakwingingira mwene data, ibi bigeragezo uri kuracamo ntabwo Imana yakwanze, ahubwo iri kirashaka kugutegurira, ikiragutegurira ubwiza n'icubahiro by'ejo hazaza. Ndakubwira ngo komera, ushikame, wihangane wizeye yuko ejo hawe ari heza, kandi ufite ejo hawe heza n'umukiza wawe yakuremye. Rero Imana yo mu ijuru ikugirire neza mu buryo bwose. Yesu ashimwe bene data. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kongera kandi gusangira ijambo ry'Imana. Nibyo byishimo n'umugisha udasanzwe iyo tubonye uyu mwanya mwiza wo kongera kugira neza kw'Imana, kuvuga urukundo rw'Imana, kuvuga ineza y'Imana. Rero Imana ibahe umugisha mwese aho muherereye, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka dusenge gatoyi dushimira Imana kubwo uyu mwanya mwiza tugiye kubamo. Imana tugushimiye ineza yawe n'ubukuru bwawe, tugushimiye imbabazi zawe zituma tudashiraho, imbabazi zawe zituma duhumeka, zituma tubyuka amahoro. Turagushimiye Mana kugira ineza yawe mwami wanje niyo yonyene igendana natwe, twumva imitima yacu atekanye iratuje, tukumva tugose n'urukundo rwawe impande zose. Rero muri kano kanya tuguhaye ikaze, turaguhaye mwami ngo ngwino bane natwe, ngwino wumve ico tukubwira muri kano kanya. Mwuka wera aganiriza imitima yacu n'imitima yose igiye kumvira ijambo. Reka rero Mana yanje komeza uganze mu mitima yacu. Turagushimiye, tuguhaye icubahiro. Mwuka wera, imbabazi zawe biganze hagati muri twebwe, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ijambo riri muri Yakobo igice caho ca mbere, turahera ku murongo wa 2. Haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwaho gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Haleluya. Ndashaka tuvuge kuri iri jambo, rivuga ijambo ry'umutwe ravuga ngo tumenye yuko imibabaro yose waba uri kuracamo udashobora kuyigereranya n'ubwiza bw'ejo hazaza. Nikamba Imana ikubikiye muri uko kugeragezwa urimo. Yesu ashimwe. Ndashaka kubabwira ngo ikamba Imana itubikiye, ubwiza Imana itubikiye nyuma yo kugeragezwa, nikamba ridasanzwe. Yesu ashimwe. Nimba hano Yakobo yaravuze ngo bene data, tekereza kubwira abantu ngo mwishime. Ndashaka kubabwira ngo mwishime ibyo byishimo ngo nimugubwaho gitumbo nibibagerageza. Murumva yuko abagabo b'Imana bari barahishuriwe yuko nyuma yo kugeragezwa ukihangana hariho ubundi bwiza Imana itubikiye. Ndashaka rero kuvugana n'umuntu wese ufite ibintu biri kubera mugerageza, byagutungura uyu munsi, byagutungura ejo, byaba ari byo mazemo igihe. Uyu mukozi w'Imana Yakobo yaravuze ngo mwishime nimugubwaho gitumbo n'ibibagerageza bitari bimwe. Yesu ashimwe. Ngo mumenye yuko kugeragezwa kwanyu ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ikintu nasobanukiwe muri iki kintu uvuga ngo iyo twageragejwe, kubera ko Imana yemera ko tugeragezwa, kubera ko yemera ko duca muri ibintu byose bisa nkaho bidukomerera. Wahuye n'ibigeragezo runaka, sinzi ibyo kuracamwo, umwe wese afite ibyacamo bivanye n'icyo Imana ishaka
kumukoresha n'ibyo Imana ishaka kumwigisha. Buri nta muntu n'umwe buriya asangiye ikigeragezo n'uwundi. Yesu ashimwe. Buri muntu wese afite ikigeragezo ciwe bivanye n'urugero Imana ishaka kumukoreshamo. Bivuga ngo nta catugerageje kitari cyo kwihanganira. Bivuga ngo buri muntu wese Imana mu kigeragezo aho gihuye nawe. Buri kigeragezo cawe ntago ari cyo canje. Yesu ashimwe. Ikigeragezo c'uwundi ico ufite wewe jewe ntabwo nagishobora, ariko Imana yiba yakiguhaye ibizi yuko uzagishobora kugihandoringa neza wihanganye. Ndashaka kubabwira iki rero, inyuma yo kugerageza buri ubuzima tubamo bwa buri munsi ntabwo ari ibintu by'ibivejo. Ibi bintu tubamwo na Yesu yabanje kubibamo. Nimba Yesu yaragerageje, Yesu kugira ngo abone iriya zina Yesu yandi mazina yose ntabwo yaribonye ngo nuko ngo yavuye mu ijuru gusa ngo arari. Iriya zina yaribonye amaze kugeragezwa bihagije, yarasuzuguwe. Yesu ashimwe. Arigiye umuntu abaho ngo ndago bantu banaka baransuzugura, banaka ntibankunda. Yesu ubwe yavuye mu ijuru yarasuzuguwe. Yesu ashimwe. None ukababara ngo nakaya banaka bansuzuguye, banaka abo dukorana bimeze gutya, Yesu yarasuzuguwe. Yesu yarakubiswe, kandi yakubiswe nabo yagiriye neza, nabo yagiye akiza, nabo yagiye akiriza abana. Muriko murabyumva bivuga iki? Ibyo bintu byose yagenda ahura nabyo kwari kugira ngo natwe niduhura nabyo tuze tubyemere. Yesu ashimwe. Ndashaka kubwira ngo ibyo bintu byose ukuracamo ntago bivuze yuko Imana yagutaye, ahubwo Imana iremera yuko ibyo byose tubicamo kugira ngo nitwihangana tuze tubone ikamba ry'ubwiza. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki hano, ndashaka kubwira ngo ibyo uri kuracamo byose bikuruhije ntibikubabaze, ahubwo binezerere, ubyishimire. Kuko hano haravuze ngo ndashaka kubabwira ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo, ari iby'ibyishimo nimugubwaho gitungo nibibagerageza. Kuko ibyo bitugerageje mu kugeragezwa kwacu niho dukura mu intsinzi, niho dukura mu ubwiza, niho dukura mu icubahiro, niho dukura mu iki n'ibyo dushaka kugeraho. Hano hantu abantu b'Imana bose bari bahishuriwe kugeragezwa kwabo bakura mu intsinzi. Nta muntu n'umwe yigeze acika intege ngo abivemo ngo nuko yahuye n'ibigeragezo ngo asubire inyuma. Oya, Pawulo wenyine yarivugiye ngo abwira izindi ntumwa, arazibwira ngo arababwira ngo nubwo jewe ndi ntumwa naje ubwa nyuma. Haranyishe tuvuge haleluya, haleluya. Yaravuze Pawulo yarivugiye ngo ndashaka kubabwira ko ngo jewe nubwo naje ndi ntumwa inyuma muri mwebwe, ariko ngo narushije kugeragezwa. Arabyirata kugeragezwa ko ari byiza, ko yagerageje kubarusha bagenzi biwe, kuko yarabizi neza ngo nimba Imana yemera ko ngeragezwa nuko ibona yuko hari ishaka kuzankuramo kindi. Kuko plus ugeragezwa cyane plus amakamba aba menshi yo wihangana. Yesu ashimwe. Plus ugeragezwa ukageragezwa kandi ukongera ukageragezwa niko ugenda wambara, niko Imana igenda iguha izindi mbaraga n'ubundi bwiza mu guhishurirwa ico kigeragezo wavuyemo. Ndashaka kubabwira iki rero, Pawulo igihe cyose yabaga ari mu ibohero, mwibuke ari mu ibohero niho hantu yandikiye kiriya gitabo cya Efeso kivuga ku ntwaro z'umukristo. Abantu rero bahishuriwe Imana, bahishuriwe ko ibigeragezo ari ibiryo by'umukristo. Iyo bahuye nabyo bayibyaza umusaruro, bigatuma begera Imana cyane, Imana ikarushaho kubigisha no kubashepinga no kubashira mu murongo neza no kubahishurira ubukuru bwayo. Haleluya. Aho rero niho Pawulo ari mu ibohero niho yatangiye guhishurirwa intwaro z'umukristo, ababwira ubutumwa bwiza abantu. Ntiyumva yuko byacitse ngo nuko bamuse mu ibohero, yumva yuko ubutumwa bwiza buhagaze, ahubwo yakomereje aho nyene abarabwiriza, atangura guhishurirwa ubundi bwiza. Rero ndashaka kubabwira iki bene data, nimba uri kurageragezwa uyu munsi emera. Nimba Imana iri kwemera yuko uca mu bukene,
bwemera uvuge ngo ejo reka nihangane, ejo hanje hari icyo Imana irashaka kunyigisha muri ubu bukene. Wenda ubu bukene nimba ndiko ndabucamo, ejo ninabuvamwo hari uwo nzafasha, hari icyo Imana ibishaka. Yesu ashimwe. Emera wambare umwenda umwe wa mukobwa ukamese saa sita, ukamese n'umugoroba ukambare, ariko ntiwiyanduze. Wemere mw'ivyo ntukuracamwo, wihangane. Ntute ubwoko, ntute indangagaciro ngo nuko uri kuragerageza. Emera. Hari abantu baba bashaka kubona akazi, ubukene bwabaye bwinshi, ugasanga bose bababwiye ngo baryamane ngo babone akazi. No. Aho hantu nta mugisha urimo, uri kwicira inzira. Ihangane. Ibintu by'Imana rero iyo utihanganye uviramwo aho nyene ukaba ikindi kintu kiraho kidafite amahoro, kidafite ubuzima. Kandi wahagombye kwihangana igihe gito nko guhumbya, Imana ikabira gutabaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Hari mwene data umwe ubushize harashinga imyaka nk'itatu ari Burundi, yigeze guhana ikibazo. Umuntu aramusuzugura. Ariko umuntu agusuzugura ukibaza ngo buriya uyu muntu ariho. Ariko umuntu agusuzugura ukibaza afite umubiri nk'uwo afite, ahumeka umwuka duhumeka n'umwe. Umudamu yarasuzuguye ku buryo kandi amusuzugura mu bantu benshi, aravuga se nziziki. Rero umugore w'umukire uwo muntu amusuzugura ashobora kuvuga ijambo ntagire n'uwisubizamo. Arambwira ngo ibintu mbonye, andungikira audio ababaye afite agahinda. Arambwira ngo ndasohotsemo n'urushinge ndaruvuyemo, ariko ndamubwira ngo aho hantu uri, ndamubwira wihangane umbabarire ntiwibeshe. Tuvuge haleluya. Ejo bundi Imana yamukoreye ikintu nta n'ukwezi kurashira, yamukoreye ikintu ku buryo umuntu wese ibyo bintu byose byabereye aho, umuntu wese amubwira ngo felicitation. Umuntu wese umva Imana yamukoreye ikintu n'umuryango wiwe. Buri muntu wese avuga ngo felicitation. Kuma WhatsApp group twese twapostinze, twese twavuze iki bivuga iki. Yarambwiye ngo iyo mbimenya simba narareze ririya joro. Yesu ashimwe. Mushoboye gusobanukirwa ubwiza n'icubahiro biri inyuma yo kubabazwa, yo kurababazwa gutyo, ntabwo warira, ntabwo wakwiganyira. Nyuma yo kubabazwa, nyuma yo kurasuzugurwa, aho uri mu kazi abyo kuracamo, nyuma yabyo harimo ikamba ry'ubwiza n'icubahiro. Ntabwo ubizi wewe. Satani abikora gute kugira ngo aguce intege? Yesu ashimwe. Satani aba yarabonye yuko ufite mw'imbuto y'Imana, ari akaza akaguca intege, kugira ngo wicire inzira mu bwo bukene, kugira ngo wicire inzira mu byo ukoracamo byose. Ariko komera, hagarara ntiwihangane, wizere Imana. Imana yacu iracakora. Haleluya. Pawulo amaze kureba ubwo bwiza tuzaragwa mu ijuru, amaze kubona ubwo bwiza tuzaba mu ijuru, yaravuze ngo menye yuko imibabaro yanje idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Menye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mu ijuru, ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kwabanesheje. Haleluya. Ngo mbese n'abamarayika ngo bategereje ngo guhishurirwa kwabanesheje. Mureke duhagarare tuneshe. Yesu ashimwe. Imana ni umuremyi wacu. Kambabwira ikintu kimwe, Imana niyo muremyi wacu. Ibyo duhura nabyo byose ni Imana ibishaka kudushepinga. Ntugatekereze ngo ni Imana ishobora gukoresha umuntu uwo ari we wese ashaka, ishobora gukoresha n'umubyeyi wawe kugira ngo agukuremo igikoresho kizima yishimira. Ushobora kuba umuntu ufite agasuzuguro, ushobora kuba ari umuntu wiyumva, ariko Imana ikazana nk'ikintu gituma ishobora kuzana n'ubugwayi wenda. Yesu ashimwe. Kugira ngo kagasuzuguro wari ufite wewe kakuvemo neza, uzahita uvamwo uri umuntu ushimwa n'abantu, ushimwa n'isi. Kagasuzuguro kakuvamo. Yesu ashimwe. Ukaba uri wa muntu wumva yuko amafaranga ariyo gitangaza mu buzima bwawe, ukumva uri kuri gitangaza kubera amafaranga. Imana ikazi ikayahurutura.
ikemera ukageragezwa. Yesu ashimwe. Ikemera ukageragezwa muri ibyo bintu byose uri kuracamo, ariko target ari iki? Ari kugira ngo wewe ubeho ubuzima buyiringira, uheshe Imana icubahiro. Nitwemerere tube brise, twemere iyo procedure yo guhingurwa. Twemere duhingurwe mu byo turiko turacamo. Abo ikibazo tugira nuko n'ibyo turiko turacamo tudafata umwanya ngo twegere Imana tuyibaze ngo bashaka tubeho gute, bashaka tubigenze gute. Muri iyo procedure yo kugira yo guhingurwa no kugeragezwa, muze mureka twegere Imana. Yesu ashimwe. Muze mureka twegere Imana tuyibwira ngo Mana, urashaka ko dukora iki? Urashaka yuko tubigenza gute? Urashaka ko tugukorera iki muri kino gihe? Plus rero wegera Imana mu byo bigeragezo, plus Imana iguhishurira uburyo ugomba kubaho nico irushakaho. Reka mbabwire, investissement yadushizemo mu kubabazo no kumusaraba ntabwo ishobora kurangirira muri ubu buzima tuba turimo buri munsi. Ubuzima bwo kujya no kuryama tukabyuka tukagenda ntabwo ari ibingibi. Imana irashaka yuko abakubona bose bakubona nk'icubahiro c'Imana. Ariho ugifite aho gasuzuguro, ugifite uwo mwiryo, ugifite kwirebaho wenyene, ugifite kudakunda abantu, ibyo bintu ntabwo Imana byatuma bikwemera kuba gutyo. Iremera rero gakoresha ikintu cyose ishaka gukoresha kugira ngo gushepinge. Yesu ashimwe. Iremera kagushira muri ico kigeragezo kandi itakwanse, ariko nyuma yabyo ukabona impamvu yabikoze ibyo bintu. Nese muratekereza ko Joseph barumunawe, Imana ikoresha barumunawe kugira ngo bamushire mu cobo. Yarabizi yuko igihe kimwe azaba ari uzobakira akabafasha akabagaburira. Ntabwo twari tubizi, ntabwo nawe yarabizi, ariko yaza kubimenya ngira ntiyari kubabara. Ariko cyo nkundiraga ab'Imana niyo bari mu kigeragezo bakomeza guhagarara bizeye bakiranukira Imana. Twemere rero muri cyo kigeragezo dukiranukira Imana. Ntiyigeze yemera Joseph kwa Potifari ngo yemera ajyamaye n'umugore wiwe. Yaravuze ngo ndahunze malgré yuko nkenye nayo ubwo bantaye, reka mpunge ngende. Maze aragenda agera iyo yari kwa Farawo. Amaze kugera byagenze gute? Yakomeje gukorera Imana no mwibohero. Yakomeje gukoresha iriya mpano yiwe y'inzozi, ntiyigeze ahagarika, ntiyigeze avuga ngo amaganya ngo amurenge ngo yumve ngo byacitse ubuzima burarangiye. Yakomeje kubahisha Imana aho yarari. Tuvuge haleluya. Inyuma yo kubahisha Imana mu kigeragezo havuyemo iki? Havuyemo ubundi bwiza, havuyemo ikindi cubahiro gituma babandi bamugirira nabi bongera bakaza bagafukama bakamusaba imbabazi, bakamubwira ni wewe. Imana iremera ibishaka kudushepinga, ibishaka kutwigisha, kandi uburyo bwose ikoresha irabuzi. Ishobora guteza umwana wawe ubugwayi akagwara igihe kinini, ariko ishaka kukwigisha guca bugufi, kuko Imana n'umuremyi yaguha n'uwundi. Ariko Imana iyo ishaka yonyine kukwigishiriza iyo ubwayo. Umugabo akakunanira wari umuzi ko ari muzima, ariko Imana ishaka kukwigisha wewe ayo manyama yawe agabanuke. Ariko twege tugoma turaho tuma ngo ntidutekereze ngo niyihe mpamvu ibi bintu ndiko ndabicamo. Mureke twegere Imana. Yesu ashimwe. Inzahabu kugira ngo tuyibone gutya ari inzahabu, hari ahantu iba yaciye. Sibyo? Hari ahantu iba yaciye. Aho iba yaciye rero wahababwira iba yaciye mu muriro igatwika ikagira iki ikaba irasha. Ishoboye kuvuga ngo nturamo ntaruke yataruka ikagenda, ariko tuza kuyambara ari inzahabu hari ahantu yaciye mu ruganda yababaye cyane. Rero ndababwira iki rero, mureke Imana irashaka yuko tubaho turi abantu bayinezeza, bayishima, itureka twishimira. Naho rero ihita ikorera ikadushepinga, ikemera ibyo dushamwa byose ikabyemera. Rero mureke tubinezerererwe, nk'uko hano hatubwiye ngo nimugubwaho gituma nibagerageza mu byishimire, kuko nyuma y'ibyo ngibyo harimo insinzi, harimo ikindi cubahiro. Nyuma yo kugeragezwa habamo kwegera Imana. Bwa busabane bwawe n'Imana rero nibwo wongera ukumva ukunze Imana, ukumva yukundiye kwibanira n'Imana mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana iremera ko tugeragezwa,
Imana kandi ni nabyo ikoresha kugira ngo itwiyegereze cyane. Rero nubona ubayeho ngo ntugeragezwa nta bantu bimeze gutya rwose uzamenye yuko ni makamba ni make byemere hama nawe wihangane ubyitwaremo neza ubisohokemwo n'icubahiro c'Imana. Yesu ashimwe. Ako murazi iyo ubunyobwa bariko barabukaranga bafashe ubunyobwa barabukaranga, buriya bunyobwa barabushiramwo mu gikarango, harimo utuvamwo tugataruka, sibyo? Hari n'utundi dusigaramo, turiya tumwe tugataruka ntabwo tuturya turagenda, ariko kariya kasigayemo turakajya ko kahiye neza. Muriko murabyumva bivugiye? Nimba ushaka yuko uba umumaro ahuri, nimba ushaka kugira ngo ibyo utanga bizima, emera Imana nyine ikwigishe igukarange mu buryo bwayo ishaka kugukarangamo. Emera kugikaranga igukarange neza, wongere ushubabare, umuryango ukureke, umuryango ugutererane, abavandimwe bakureke, bagutere utwatsi aho umva. Ariko nyuma yo gukaranga uko kose uzaribwa uri umuntu ushitse. Yesu ashimwe. Uzaribwa, uzatanga ikintu gishitse kubera iki? Kubera ko wakaranzwe nyene hari ibintu bya kamere byararangiye. Yesu ashimwe. Rero umubumbyi wacu ni Kristo. Kristo ni utubumba. Iyo umuntu ashaka kubaka inzu, muzareba inzu, hari igihe umuntu agura inzu itameze neza, akavuga ngo ndashaka kuyubaka gutya, akayisenya. Iri kure yisenya rero iyi nzu gusenya ibihome, ndashaka gushira kino gihome hano, ndashaka gushiraho salamanje hano, ndashaka gushira dushe hano. Iyo bariko barasenya iri yanzu, iri kure yireba isenye wavuga kiriya kintu ukuntu kimeze, ukagitukaguruka kivuga nawe, ukakireba ukabona nta shusho gifise. Ariko umwubatsi wabazisha ariko arakora, arakubitagura iri yanzu baba baramenagura, ishatse kutubwira ngo nimundeke ndiko ndababara, yataka. Ariko kubera ko dafise ubugitaka, turazimenagura nyene, tugashiraho mire hano, tugashiraho biki byose. Umuntu wese uyireba akavuga ikizu kimeze gute mu gihe kitararangira. Nawe niko bimeze. Abakure bavuga ati kiriya kintu kimeze gute, uriya muntu afite iyihe shusho, bakakuvumagura. Uriya muntu azavamwo iki, uriya muntu azavamwo iki, uriya mwana azavamwo iki, bakareba ukuntu umeze. Warize, wabuze akazi, umuntu akibaza uriya muntu yize ntabona akazi azavamwo iki. Imana irikira gushepinga, Imana irikira kwigisha, ifite icyo ikira kwigisha muri ico gihe. Icara hasi uyige, uyege. Nyuma yabyo harimo ubundi bwiza. Niwemera guca bugufi, niwemera kumva ico uri kwigisha, uzabona ubwiza bw'Imana. Emera. Imana yabwiye Dawidi ngo nzakwigisha, nzakugira inama, nkwereke inzira ugomba gucamo. Imana nitwigisha, Imana nitwereka, nimenya hikora kugira ngo ibashe kudukura mu gikoresho kizima. Imana irazi niba ishobora gukora ku butunzi bwawe kugira ngo ibashe guca bugufi. Imana ishobora kubuzi guca ku magara yawe kugira ngo ubashe guca bugufi. Irabizi aho yaca kugira ngo igukure nk'umuntu, igukure nk'amakamba yose w'umuntu muzima. Kuko niyo mubumbyi wacu. Iyo nzu umuntu aba ari kubaka yasenye yagize iki, inyuma uje kuyireba yarangiye, bayishyizemo finissage, bayishyizemo ibintu byose bimeze neza, urenje ukavuga ati wow, mbega izo nziza. Ukumva urayicayemo uguwe neza, ukumva uyicayemo uranezerewe, ukumva urayicayemo ukumva ugize umunezero wo kuyibireba gusa. Ariko cagiye cyangwa kirakwitwagura, nta muntu wacifuzaga. Cagiye bariko barayikubitagwa, nta muntu n'umwe wayireba, oya ntawe. Ariko ubu ngubu urayinjiramo ukumva uranezerewe. Rero bivuga iki rero? Twemere tubeburize, twemere duhingugwe, twemere iyo Imana dusheping, Imana dushire ku murongo. Ni muri ibyo bigeragezo byose uko turacamo tubyemera, ahubwo mu kugeragezwa kwacu twihangane, twegera Imana. Haleluya, twegera Imana. Daniel ntawe arazi ko inyuma yo kuva umugobo gw'intare umwami yari kuvuga ngo Imana ya Daniel, Imana ya Daniel, kandi yarabagiye ari nyagano. Nyuma yaho baba abantu badasanzwe muri ico gihugu, nyuma yo kuva mu muriro baba abantu badasanzwe. Imana y'aba bagabo kubera iki barihanganye, baravuze ngo Imana yacu twizeye nubwo itadukura muri kino, nubwo itadukura muri uyu muriro nta kibazo, ariko ntabwo tureka
ntabwo turi kuyubahisha, ntabwo dukora ibitandukanye n'icyo Imana ishaka. Imana byagenze gute? Imana yabagize ahantu hadasanzwe nyuma y'umubabaro, nyuma yo guca muri uwo muriro uri kuracamo. Haleluya! Nyuma yo guca muri ibi byose uri kuracamo, komeza wegera Imana, ubwiza bw'Imana buri imbere yawe. Ndashaka kugira ngo nyuma y'iyo mibabaro uri kuracamo, ejo hawe ni heza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira kuri Aburahamu buriya, Imana imubwira buriya, Imana ntabwo ishobora kudukoresha, ntabwo n'Imana ishobora kudushira mu mwanya dushakamo, yaduteguriye kubamwo, itarabanza kudushira ahantu ibona yuko muri epreuve, mu kigeragezo cyaka iduvuga ngo reka ndebe ko uyu mwana wanje nkunda. Imana ibwira Aburahamu ngo uva mu gihugu ca so na nyoko ugende mu gihugu nzakwereka. Ntabwo byari byoroshe kuva iwanyu ngo ugende ngo wumve Imana ngo uragiye utazi ahantu ugiye, uvuye kwa mama, uvuye ku babyeyi bawe. Aburahamu arumvira aragenda. Yesu ashimwe. Nyuma yaho ko kumvira Imana, Imana iramubwira imaze kumuhana Isaka, iramubwira ngo nguyu nguhaye umwana ariko genda umuntambira igitambo. Mateza kuja gutanga umwana wawe wari ufite ari ikintu coroshe. Byari bibabaje, cyari ikigeragezo gikomeye cyane, ariko aremera. Nyuma yo kwemera kugeragezwa kuri ako kageni, Imana yamuhaye izina risumba ayandi, yamugize sokuruza w'amahanga. Haleluya! Haleluya! Tuvuge haleluya! Ibyo turiko turacamo byose mureke tubyemere. Nuhura n'ikigeragezo uvuge ngo aha hantu Imana ishize ni nshaka ko mbaho, reka mbabyaze umusaruro, nkore icyo Imana ishaka, ndayegere. Brisma hariya kuriya kuntu Yesu yakwisoko babazo, biriya byose Yesu yaciyemwo ko ari kugira ngo natwe nitubicamo tuvuge ngo nimba Yesu yarabiciyemwo kubera iki twebwe. Kandi yahawe irindi zina risumba yandi mazina yose nyuma yo guhana biriya byose, ko atari hawe ataragira, atarapfa cyangwa atarakubitwa, yari hawe nyuma yo kuvuga ngo, mbere yo kuvuga ngo ukikombe ngo Mana ngo kindengane, byari bikomeye, ntabwo byari byoroshe. Ariko aravuga ngo nyuma y'ibi hariho irindi zina, hariho ubundi bwiza, hariho ikindi cubahiro. Yesu ashimwe. Mureke rero bene data twemere, aho uri kurasuzugurirwa, aho uri kurababarizwa, aho ibyo uri kuracamo byose, Imana ejo hawe ni heza. Sinzi ibyo uri kuracamo muri kino gihe, sinzi ibikunanije, sinzi ibyo ukorera ukabona biraremereye, ariko abakozi b'Imana bavuze ngo, abantu b'Imana bavuze ngo mu bibe batera ibyishimo, nimugugwaho gitumba nibibagerageza byose mu byishimire, kuko biba bije kugira ngo bigire iki, biduha ayandi mahigo yo kumenya ubukuru bw'Imana, biduha ayandi mahigo yo kumenya ubugari bw'Imana, tumenye ubwo rukundo rw'Imana ukuntu Imana idukunda. Yesu ashimwe. Rero ndashaka kubabwira rero ijambo rivuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitsi mutabuzeho na gato. Yesu ashimwe. Rero mureke kwihangana, mureke mwihangane muri bike mufite, wihangane wa mukobwa we, wa mubyeyi wihangane, wa mugabo wihangane, ntuje guca ku ruhande ngo ushake wicira inzira, oya, komeza inzira Imana igushakamo, wihangane. Nyuma yo kwihangana kwawe hariho ubundi bwiza. Imana iduhana umugisha, umuntu wese uri ahantu ariko arageragezwa ubyishimire, nkuko Pawulo yabyirataga, abwira izindi ntumwa ngo ndabarusha kugeragezwa. Ndabarusha kugeragezwa ko Pawulo we ndabarusha kugeragezwa. Rero mugerageza tugitwaremo neza, wa mukobwa ntutanga umubiri wawe kugira ngo ubone ico kujya, oya, ihangane ugeragezwe, inyuma y'ibyo uzabona intsinzi. Wa mubyeyi we ntushaye kwicira inzira kugira ngo urebe ukuntu warera abo bana, Imana izabarera n'ab'Imana. Wa mugabo we uri kuraca mu bintu bikomeye mu rugo rwawe, Imana irahari kugira ngo ibashe kugira iki, kukugirira neza, ejo hawe ni heza. Mureke twihangane. Mwibuke ca gihe Yesu agiye kugenda yarafashe umugati ari kumwe n'intumwa, arawumanyura mo kabiri. Cari ikimenyetso cyo kuvuga iki? Cari ikimenyetso nko kuvuga ngo uko nyene manyuye umubiri, hamwe muzamanyagurwa hama nimara kumanyagurwa abone kubarya mutarababurize, rero mutarakubitagurika, nta muntu ushobora kukurya. Ugifite izo kamere zose, hari ukuntu rero Imana ibigenza kugira ngo icaguriza kamere zacu zose.
rero Imana duhana umugisha, ubuntu bw'Imana ubaganze. Ndakubwira aho uri hose Imana iracahari, Data aracakora. Umenye yuko ubwiza bw'ejo hazaza udashobora kubugereranya n'ibingibi. Gukiranukira Imana, kubaha Imana, tubigire intumbero yacu. Bitugerageza byose ni by'akanya gato, nko guhumbya. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha. Rero kuko utazi umunsi n'isaha, mureke dukiranukira Imana twihangana kugira ngo Yesu nanaza azasange tutagira agasembwa. Imana duhana umugisha.